Ijaji lenkantolo lenkulu lomhla Justice Tichemo kaDlamini bekakathi avakashele laphana endzaweni yakhwelele lapho khona kunekhamani yataka plastic lapho khona kwakwawo nemaplastic kanti kuvakasha kwayo laphana noma inkosi yenkantolo bekakathi iyebuka tikhalo ikakhulu labakhala ngato banikati bematruck lamexatin vokule FM labakhala ngako bakhala ngokuthi inyathi construction ayizange bacabangela ikakhulu mabakhalo yomgwaco lokungumgwaco wesikhashana lohamba laphana eceleni kwale FM njengoba nje ngesikhathi kusengekho lo yamgwaco bekathe malo labo khona kujika kahle labakhala ngako manje bakhala ngokuthi malo labo akasakhona ukujika kahle makajika laphana kufuneka azawelele kulenye lane lokungagcina sekudala ingoti kanti ke futhi bakhala nekuthi malo labo makajika kule yandzawo ayalimala kulandzela ukuthi asimalo lajika kahle hle kanti ke lomele wona laphana le laba bemaloli bekunguye laphana umnumzane Jenwa kaHenwood lokhalile kwakuthi ucela ukudivela laphana kusandile emakhanya lo inspector wawo umgwaco kanyathi ukuthi engabe babacabangela yini mabakhalo ya noma ke mapenda lo yamgwaco lo yakulandzela ukuthi kulesinye isikhathi emalolo yabo aye ashelele asachaza inspector laphana sandile wakakunene lo sitena uneminyaka le16 laphana solo akasebenza lo mgwaco nokwase angakachaza ucale ngakokufunga imbi kwenkosi yenkantolo ukuthi konke letha kukhuluma kutaba liqiniso lonke neliqiniso lodwa nongalunye ihlangothi bese uyachaza ukuthi bona babakhala umgwaco leyo babacabangela banikati bemabawe emaloli kulandzela ukuthi emaloli abo ajika kahle hle kanti ke ngakulunye ihlangothi Jonwa kaHenwood bese uyabuta kwakuye laphana sandile wakakunene ukuthi bendiwe yini ke ukuthi kuvulwe umgwaco nyalo kulenye indzawo lapha emaloli atawuhamba aconze khona uchazile laphana sandile uchazile laphana sandile wakakunene ukuthi ungekuthi bona bese bavele banetikhalo ukuthi emaloli abo akahambi kahle kule yandzawo nokwasesive ukuthi babutane kanjani. Okay, we do have the levels because that level which was there and the level for here, as you see also the terrain for this place is almost rolling. Therefore, when joining all the junctions which were here, most of them were income. It wasn't at the same level. You said it's higher, that's yes. fine. We'll get that information. Yes. Now tell me, when a truck comes, it comes up and it's, we all know the rules of the road. You keep left and you pass right. Yep. When a truck kanti ke lijaji lishito ukuthi laba bekunene bangaphikisani kulandzela ukuthi sengafika isikhathi sekuphikisana bona bekatobuka nje ukuthi engabe ingakanani lendzawo labakhala ngayo kanti ngakunye ihlangothi lijaji libese licela yena sandile wakakunene lo inspector ukuthi akasa direct yenye iloli seyiphume lapha abone ukuthi ingabe itawuphuma kahleni bekwentekile ke lokho basolo bakhala banikati bematruck ukuthi cha ilo la iphuma kahle kanti nelijaji nalo litibonele malisonzela eceleni ukuthi kunesigaba lezingange 1 meter lapho khona iloli bese ihamba esigangeni khona ithema lisuka lapho lijaji labese liswa kulenye indzawo lapho khona kuthiwa indzawo yakhe Joyce wakaBennett lapho sekuvulwe umgwaco lomsha khona ukuthi lamaloli atawuhamba khona njengoba nje angakhona ukuhamba kuleli hlangothi leyo labakhala ngalo kanti ke kulendzawo leya naye make Joyce wakaBennett uyakhala ukuthi lendzawo yakhe leni ufuna ukuyisebenzisa khona sakhola ufuna kusakha ummeli wakhe make Joyce wakaBennett lokunguye Mathokozo kaMpamali uchazile ukuthi lapha kulenza uleya sebabambelelekile kulandzela ukuthi kuningi labafuna ukusebenza. There is no rate list at servitude, neither there is any document or any agreement whatsoever which allows the applicant to have access to this road. It was only being Michael being courteous and behaving in a neighborly manner. That is all. Kanti ke lijaji lenkantolo lenkulu Tichemo kaDlamini ubese uyasho ukuthi tindzaba letiningi zotivile futhi sobonile nalapho bekufanele litsatshengiswe khona lokuningi so yawuvele ukuthi akusekutekwe khona lapha enkantolo bese siyaphuma sijubo salendzaba etindzabeni te channel emaswati ngijustice kaDlamini ngigele lesifundeni sakaManzini.